Lijep pozdrav svima. U sklopu programa ORIS Online danas razgovaramo sa arhitektorom Igorom Franićem, profesorom na Arhitektonskom fakultetu, voditeljem ureda SZA, studio za arhitekturu, a neposredni povod je nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata za zgradu Sedsel, to je nagrada Viktor Kovačić, dakle nagrada za najbolje arhitektonsko ostvarenje u prošloj godini. Igore, ti si taj projekt ostvario temeljem sudjelovanja na arhitektonskom natječaju, na javnom arhitektonskom natječaju, što je tvoja uobičajena praksa, redovno sudjeluješ na natječajima, ne samo u Hrvatskoj nego i u inozemstvu. Čini mi se da ti je to neka prilika za istraživanje nekih zamisli, koncepata za koje možda ne bi bilo prilike u nekoj neposrednoj, direktnoj narudžbi. Da je to neki oblik treniranja arhitekture, vježbanja arhitekture, možemo to i tako nazvati, i da te to na neki način drži u jednoj kondiciji, u jednoj utreniranosti gdje si na neki način uvijek mlad, uvijek testiraš kao neke nove ideje. A uostalom u tom kontekstu možemo se prisjetiti nekih natječaja od onih na kojima si naravno pobjedio, a do onih na kojima si skoro pobjedio, pa su pobjedili neki drugi koji možda nisu trebali. Možemo otvoreno reći da sad direktno se referiram na natječaje za muzičku akademiju, gdje smo dobili nešto što nažalost nije primjereno, gdje se pokaže da ponekad natječaji nisu idealni format. Ali interesira me u stvari upravo to tvoje iskustvo natječaja i želja da se i dalje u ovoj svojoj već afirmiranoj, potpuno afirmiranoj fazi baviš upravo i tom domenom arhitektonskog djelovanja. Da, natječaj je nekakva zona gdje se mi osjećamo hiperkomfortno. Mnogi tumače natječaj, to je najbolje za investitore, to je najbolje za istraživanje prostora, ali ako to maknemo sa strane, zašto su nama dobri natječaji? Ovo sve što si ti rekao je točno, jer si non stop u stadiju istraživanja i mi u uredu radimo natječaje skoro non stop. Je neki natječaj na stolu, nekad se čak i po dva preklapaju. Prvi razlog je zašto mi je drag natječaj, to je zato što postoji u tom početnom fazu razvoja projekta jedna distanca od investitora. Ne zato što bi investitor smetao ili što bi investitor je naravno nužan. Međutim, imam osjećaj da neka pitanja koje se tada postavljaju sa njegove strane nisu nužna za tu fazu natječaja. U fazi natječaja rješamo koncept kuće, onako vrlo iskreno na koji način i kako treba ona odgovoriti na zadano vrijeme i mjesto gdje se treba naći. A nekakva pitanja tada koje investitor je možda postavio vezano za materijale, vezano za investiciju, budžet i tako dalje, ona će doći na red. Nisu to nevažna pitanja, ali meni se čini da ih je dobro maknuti. Poznam puno ureda koji svoji glavni projektanti u stvari nikad ne dođu u utjecaj sa investitorom. Oni ih drže podalje, naprosto da bi imali tu jednu određenu samostalnost. Druga stvar je što nam natječaj omogućava da neke priče, da neke ideje razvijamo, ne jedan natječaj, početak, kraj i nego se neke stvari naprosto preklapaju. Skoro bi rekao da je ta priča onako kontinuirana. Sredina nekog natječaja je možda početak drugog i na taj način se nekako to razvuče kroz jedno vrijeme koje nije onako odrezano, sa gotova knjižica jednog natječaja da krenimo na drugu. Muzička akademija i mnogi takvi natječaji koji su tako završili su sigurno onako dobar povod da te nauče da moraš biti ponosan i na sve svoje neuspjehe. I to je neizmjerno bitno, pogotovo kad počinješ raditi natječaj. U jednom trenutku se moraš distancirati od svih tih žirija, od svih tih grupacija ljudi koji to gledaju i vrednuju. Ili na kraju onako istina uvijek ostane i hoćeš li ti imati pobjednički pogled ili ne, to ovisi isključivo samo o tebi, a ne o tom žiriju i o tima koji na koji način to vrednuju i koju nagradu dobiješ, hoće li krenuti u realizaciju ili nećeš. Tako da, mi smo ponosni na sve naše neuspjehe. Pa ja ne bi nužno rekao da se radi o neuspjesima, jer ako pogledamo recimo povijest hrvatske arhitekture, ali i svjetske arhitekture,
neki od najvažnijih projekata su stvari ti, neki drugonagrađeni, trećenagrađeni ili neki koji nisu dobili nagradu, ali koji su fundamentalno doprinijeli razvoju arhitektonskog znanja. Jesu. Ovo sam ja nekako rekao, možda neuspjeh pod navodnicima. U poslovnom smislu, jer ipak, šta znam, računa se prva ide dalje i ona će nama je cilj svaku kuću izvesti. Znači mi ne radimo projekte da bi radili ili da bi omogućili teoriji da se njima bavi ovo, naši snovi u kućama su konkretni snovi. Da, inače znam da tokom razrade natječaja imaš svoju vlastitu metodu, a to je da često dosta daleko tjeraš više ideja, dakle da testiraš paralelne koncepte, dok nekako ne spoznaš taj pravi trenutak, ključni trenutak kad se odlučuješ za jednu od njih. Pa da, mi to kažemo onako, u dalekoj fazi natječaja bude živo nekoliko varijanti. I to na način da su ponekad vrlo ozbiljno iscrtane. Neću reći do kraja, ali vrlo su onako detaljno i prostudirane i napravljene dva koncepta koja su onako dijametralno, neću reći dijametralno, ali su suprotna su. Ali to nam omogućava da pobjegnemo od one funkcionalističke šeme koju neko veže za natječaj. Na ovakav način ideja, odnosno prostorna struktura je skoro pa neovisna o nečemu što se možda funkcionalno ili po imidžu investitora tamo traži. Ja mislim da što je ta ideja, odnosno što je ta struktura neovisnija od nečega što se treba dobiti ili od neke očekivane funkcionalne šeme, da smo pokrili puno veći dio i da je transformacija tog programa bolja. Da, o tome ćemo još i kasnije razgovarati, ali ja bi sad samo tu napomenuo da ako neka ideja ili neki koncept koji je razrađen i nije došao do završne faze, to ne znači da on ne može biti primijenjen u nekom drugom projektu. Točno. I da to iskustvo ne može biti ponovno iskorišteno. Recimo, OMO su često optuživali da je poslovno ekstremno neefikasna zbog toga što neprestano vrte užasno puno različitih ideja, ali onda se dogodi recimo da neka abortirana obiteljska kuća postane Casa del Musica. Dakle, taj repozitorij znanja koji se kultivira kroz rad studija uvijek nalazi neki način da se kasnije možda ostvari u nekim drugim okolnostima, pogotovo ako, kao što si ti opisao, dakle autonoman u odnosu prema nekim funkcionalističkim schemama. Da, to samo govori o tome da su svi odgovori unutar arhitekture. Nema odgovora u arhitekturi koji nam dolaze sa strane. Nekad je tako bilo, nekad smo imali onako definirano vrijeme, nekad su se neke stvari mogle zadati, odnosno nekad su neka kulturna vrijednost egzistirala i ona je pratila arhitekturu, arhitektura ju je na taj način slijedila i davala ju je super sliku. O tome mi sigurno znamo sve, jer smo na taj način skoro pa i prošli našu edukaciju. Ali da, ove neke stvari nam govore da arhitektura može sama, kao disciplina, sama sebi ponuditi odgovore. Ti to znaš, to je slučaj i sa Secelom, on je na taj način nastao. Da. Secel nastaje ipak u jednom specifičnom kontekstu i ambijentu. Na prvi pogled se čini kao da ta parcela nema konteksta, ali ona ima jedan puno širi kontekst. U stvari se suočio sa na neki način sličnom situacijom kao što je to bio slučaj u Muzeju suvremene umjetnosti. To znači da imaš jednu golemu parcelu bez nekih neposrednih susjeda, ali kontekst je ipak Novi Zagreb koji nosi neke svoje specifičnosti. Sad, prije nego što se usmjerimo na sam projekt, ja bih te samo htio pitati tvoje viđenje o tome kakva je budućnost Novoga Zagreba u smislu nekih urbanih transformacija. Da li misliš da su tu moguća neka moguća progušćivanja, transformacije već postojećeg urbanog tkiva, bilo da se radi o ovim zgradama, bilo da se radi možda o rekonfiguraciji javnih prostora ili nečem sličnom. Koliko ti se čini da ta načelno tvorena modernistička matrica trpi neke preobrazbe i transformacije, iako u slučaju Secela to nije bila direktna tema. Nije, ali svejedno kontekst nam je interesantan. Da, mislim, potpuno je normalno da na nekom području u određenom vremenu se nekako uspostave određena pravila rađenja nekih ne znam, konstruktivnih elemenata ili oblikovnih elemenata i na taj način dolazimo do tog nekog konstruiranog konsenzusa na nekom području. Taj konstruirani konsenzus koji je nastao u doba moderne u Novom Zagrebu je bio naš neposredni okoliš.
kako mi ne vjerujemo da konsenzus može nekako dovesti neku napredak i prema tamo nismo se toliko na njega referirali. Međutim, sama zona Novog Zagreba je nedovršena urbana struktura. U toj nedovršenoj urbanoj strukturi mi imamo ogromnu sreću. Zamisli da su se sada napravila sva kina, svi oni robni magazini i ono sve što je tamo bilo, na koji način bi se oni transformirali, koje bi borbe oko tih kina bilo, kad je borba u centru grada oko kina, kakve bi one, ne znam, možda čak građevinske elemente sve na sebe primila. Ovako je ostala jedna praznina i ja mislim da je ta praznina u Novom Zagrebu nevjerovatno poticajna. Što je više očuvamo, više će, održat ćemo to. Novi Zagreb kad je nastao, ta ideja, ja mislim, imala svoju prošlost, sadašnjost i budućnost. To je nekako važno za svaku stvar koja se događa i to se vidi i danas, to je sigurno. Kad prođeš kroz Zapruđe je puna bolja arhitektonska slika nego oko muzeja Središće koje je nastalo. Evo, ja mislim da ćemo se oko toga svi složiti. Ali tako da ta naša nedovršena kultura nam je onako pružila mogućnosti da neke stvari sačuvano. Nije samo to nedovršenost Novog Zagreba, ne znam, nedovršenost planova na cijeloj našoj obali je sačuvala obalu i tako bismo mogli puno toga navesti. Da, pa tu moram sad dobaciti samoga sebe i svoj rad, ostalo moj projekt nedovršene modernizacije bavi se upravo time, pa i činjenicom da u stvari nedovršene modernizacije u stvari omogućavaju da se ta modernizacija odvija u nekom drugom obliku 2.0, da to u stvari možda ostvaruje neke mogućnosti za neke druge situacije. Kao što si rekao da je realiziran centar Novog Južnog Zagreba, kako se tada zvao, jer imali bi jedan poslovno-korporativni centar, ali tamo ne bi bilo muzeja suvremene umjetnosti što je možda danas donijelo u stvari jednu produktivnu situaciju od one koja je izvorno bila zamišljena. Ne govorim sad nužno o arhitekturi i urbanizmu, nego u programskom smislu. Ali nekako se meni čini da je za urbane strukture koje nastaju, za urbanizam koji nastaje, da je možda čak za njega, to bismo mogli iz ovoga svega naučiti, dobro da je on nedovršen. Apsolutno, da. Ja mislim da mu ta nedovršenost naprosto stvara, jer urbano je nešto što raste, veći interes za neko područje manji i tako mi se čini da ta nedovršenost je pozitivan element. Nakon ovog kraćeg uvodnog dijela pokazat ćemo jedan film o Secelu koji pokazuje u stvari prostor i samu arhitekturu zgrade.
Evo, nakon kratkog video filma o zgradi Secila vraćamo se na razgovor. Spomenuli smo natječaj, spomenuli smo kontekst kojeg na neki način ono ima i nema. Zgrada u stvari sama formira taj kontekst, ali usmjerimo se u stvari na prostornu zamisao. Sam program kompleksa je hibridan, uključuje vrlo različite stvari od kongresnog centra preko hotela do uredskog dijela zgrade, ali mi se čini da je projekt koncipiran netipološki, da započinje od prostorne zamisli koja je na neki način autonomna od programa. Ona naravno da započinje ili da se orijentira prema programskim elementima, ali da se cijela zamisao nekako razvija oko prostornog scenarija i prostornog koncepta. Da li bi se složio sa tom ocjenom? Da. Mislim, program je bio dosta hibridan i onako kao mogu se iščitati kao svi prostori mogu biti sve. I na taj način je i kuća složena. Razvijali smo neko vrijeme taj koncept ovakve prostorne strukture kroz natječaj u Taichungu. Paralelno prije ovoga radili smo natječaj za Taichung kulturni centar i dva koncepta smo kao što i obično uvukli dosta daleko. Na kraju smo tamo otišli s jednom vertikalnom razvojenom strukturom, a ova ideja je postala ideja Secila. I to je ono što sam i prije napomenuo, ta razdvojenost postavljene strukture ili udaljenost postavljene strukture ili što je odnos fragilniji postavljene strukture i zadanog nekakve funkcionalne šeme, mislim da na taj način kuća pokrije jedno veće polje arhitekture. Mislim da je to mnoge ideje su danas neovisne egzistirale bi sa tom funkcijom i bez te funkcije. To mi se čini da je u ovoj fazi slučaj, pogotovo sad što smo i ostali bez pravog korisnika. Da, to je isto jedna zanimljiva situacija, ali kad govoriš o ideji i kad govoriš o svojevrsnoj autonomiji prostorne ideje u odnosu na program ili bilo što drugo, to me asocira na Olđatija. Dobro mi je poznato da i gajiš afinitet prema njegovoj arhitekturi i prema njegovom konceptu nereferencijalne arhitekture, pa me interesira kako ti vidiš čitavu tu stvar, da li vidiš evoluciju arhitektonske zamisli kao nešto što se rađa svoje vlastite tradicije i razmjerne rezistentno prema izvanskim okolnostima, ili imaš neki drugi odnos prema tom konceptu? Da, Olđati je tu dobar primjer, naravno. Svi smo pročitali njegovu knjigu, međutim ja sam duboko uvjeren da je i on svjestan da njegova arhitektura isto tako nije nereferencijalna arhitektura. Kad bismo mi radili nereferencijalna arhitektura, moram priznati, to bi bila perfektna arhitektura i ja mislim da bi bila arhitektura na nekakvom svom vrhuncu. Ja mislim da je on u svojoj knjizi napisao onu neku teško dosegljivu točku koju svi stremimo. I moja i njegova su referencijalne arhitekture. On to osim toga i mnoge primjere i pokaže u svojoj autobiografiji kroz slike, tako da mislim da je ovo je ona jedna točka do koje se još moramo truditi. Da, naravno kad on govori o nereferencijalnosti, on nekako inzistira na tome da se odbijaju utjecaji koji dolaze iz domene, kako ih on naziva, sociologije, ekonomije, i sličnoga, ali je apsolutno referencijalan ako govorimo o situaciji unutar arhitekture dakle on navodi brojne reference kroz njegove male imidže, dakle ikonografska autobiografija. Tako je, gdje on bilježi neke fragmente i prostorne momente koji su za njega fascinantni, a koje onda apsorbiraju i ugrađuju svoju arhijelekturu Dakle, arhitektura koja je ne referencijalna u odnosu na izvan arhitektonsko i apsolutno referentna u odnosu na arhitektonsko to mi se čini. Mislim da bi on volio otići još korak dalje i smisliti kuću koja se ne može niti pojaviti u bilo kakvim slikama, ali to je samo možda još onako jedna podsjetna ono što smo prije rekli da su možda danas svi odgovori unutar arhitekture. Da, to nas sad dovodi do pitanja konteksta i Secila, dakle koji se nalazi tamo gdje se nalazi,
što bi značilo da ipak ta prostorna konfiguracija ili struktura, kako ju ti zoveš, da ona je ipak uvjetovana ovim šta je okolo ovoga zgrade, jer si naveo sada te gustoće unutarnjih prostora ovoga, jel? Dakle, ali koji su opet vezani za to kako uđeš i priđeš u zgradi i tak dalje. Je, mislim, ne možeš od toga pobjeći, ali meni se čini da kuća ne slijedi konstruirani konsenzus koji je tamo postavljen. Jasno. Koji je godinama tamo nastao. Ne govorim o njemu niti da je dobar, niti da je loš, ali meni se čini da bi ona mogla funkcionirati na Trnju, recimo. Ili na mjestu muzeja suvremena. Ali da ne zaboravimo ove naše reference ovoga ili uspomene, da li ti možda sad u Secelu, možda čak i post festum, pronalaziš neku referencu tvoju koja je možda ugrađena u taj projekt? Ovisno o tome o kojem dijelu naravno ovoga govorimo, da li govorimo o onoj bazi koja je poput nekog neobičnog nadrealnog grada, dakle govorimo o nizu tih kubičnih, solidnih stereotomskih volumena između kojih se ti krećeš, možda su neke terme možda je nešto što je tog nadljudskog mjerila, možda je nešto drugo. Možda bi neko tu pročitao i muzičku akademiju. Tvoju? Da. Da, možda, ali kažem, u smislu ne ideje, nego tvog prostornog doživljaja i uspomena na neki prostorni doživljaj. Da, ja mislim da mi svaki put kad gledaš arhitekturu pokušaš je razumjeti. I što je možda čak taj period razumijevanja, odnosno period otkrivanja u njoj duži, to je arhitektura tebi bliža i draža. Jer onog trenutka kad razumiješ sve, nakon toga ti postane skoro pa dosadno. Da, to je možda i pitanje i povratka na ovu diskusiju kao o tipološkoj arhitekturi. Kad bi ovo rješavao na neki tipološki način sa uobičajenom sekvencom ulaznog hola, pa onda diobe prostora, onako kako bi to standardno išlo neke traktove, to je već ono što dobro poznajemo i čini se kao da se možda taj koncept do neke mjere iscrpio, ne znam da li se usudim to reći, ali neka bude. Ovdje postoji jedan sasvim novi, drugačiji arhitektonski red koji strukturira u stvari te prostore. To je nešto što je sasvim drugačije, što više nije modernizam, više nije ova cijemovska matrica koja bi se mogla replicirati. To je jedan novi, drugačiji tip prostora, pri čemu bi ovdje stvarno istaknuo da je on za mene još uvijek modern i modernistički po tome što upućuje izazov. Modernistička kultura po svojoj definiciji upućuje izazov, a ti kad dođeš u tu zgradu suočavaš se s nečim što je razmjerno nepoznato. Ipak je to jedan neobičan prostor sa sasvim drugačijim nekim proporcijskim odnosima, dakle sa tim uvjetno rečeno labirintom ili razmjerno nepreglednim prostorom, ali koji se postepeno otkriva i navodite da ideš od jedne sekvence prema drugoj, od ulaznog hola hotela prema onda ovim drugim prostorima koji te vode u dijelove kongresnog centra, pa onda u konačnici do predprostora, u stvari velike dvorane. I svaka od tih dionica, segmenata ima neke svoje proporcijske odnose, ali slijede jedno univerzalno pravilo koje uvjetno rečeno nadljudsko ima nešto tu, izazovno, jedan izazov se upućuje Da, tu je pitanje odnos humane, nehumane arhitekture. Ja mislim da ne postoji nehumana arhitektura, ali da isto tako ne postoji ni ova druga. Samo je pitanje nekih kulturnih ili životnih očekivanja. Ovdje su možda ta očekivanja, kad uđeš ne očekuješ to i zbog toga te to vuče na taj ovaj hrabri modernistički odnos koji ide, jer kragu taj modernizam je, mi smo na taj način školovani, kroz taj dio smo prošli, tako da njega tu ne možemo potpuno izmaknuti, ali da, ta jedna neočekivanost odnosa unutra, ja mislim da kod čovjeka sigurno stvara nekakvu interesantnost, odnosno neki način da to dalje proučava i da se kreće kroz taj prostor. Da. Jer znaš, to nisu sad proporcije koje su derivirane iz ljudskog tijela, znaš, to nije čovjek sa uzdignutom rukom i onda da je to mjerilo. Dakle, u tom smislu je nehumano, dakle nije proporcionirano sukladno ljudskim mjerama, nego slijedi neka svoja autonomna drugačija mjerila. Da, ali... Govorimo čitavo vrijeme o ovoj donjoj razini, ali mislim, taj doživljaj koji dole dobiješ u prvom dijelu kad je on konstruiran na način da vidiš osvjetljene betonske zidove, ali ipak imaš
veću količinu vanjskog prostora prisutnog unutra, je drugačiji u drugom segmentu gdje se on već otvara prema gore, količina prisutnosti vanjskog prostora je manja, a na sljedećem dijelu samo kroz nekakve gepove dolazi svjetlo, a cijeli doživljaj se doživljava po toj vertikali kroz jednu i kroz drugu strukturu. Ali da, cijelo vrijeme sad pokušavam provrtiti taj modulor i kako na njega odgovoriti, ali da, i čovjek je drugačiji, nije to vi ste isti čovjek koji je... Tako, pa i percepcija je vjerojatno više nije više otišla druga i drugačija su očekivanja današnjeg u odnosu na onog čovjeka koji je bio, odnosno koji je kreirao taj... Da. Ali igra sa mjerilima postoji, ona gornja zona, dakle definitivno govorimo o dvije različite zone, dakle ova stereotomska baza i tektonička nadgradnja, uvjetno rečeno ne moramo slijediti naravno tu zemperovsku distinkciju, ali dakle gornja zona sa uredima i sa hotelom, sad slijedi jedno drugačije mjerilo, bar u nekim mikro segmentima ili u nekom manjem mjerilu. Uredski prostori koji jesu otvoreni prema tim gepovima i voidima, ipak su strukturirani drugačiji, ipak su strukturirani tako da slijede jedan možda više domaćinski, možda jedan malo suzdržaniji prostorni ambijent. Pa je, ali opet je taj, opet je hodnik transformiran u most kojim lebdiš od jednog prostora do drugog. Ured je transformiran u to da nema hodnika pa uredi lijevo desno, nego dođeš u jedan zajednički ured iz kojih onda odlaziš u pojedinačne prostore. Tako da mi se čini ta transformacija uredskog prostora koja je postignuta arhitektonskim elementima, a nije postignuta ubacivanjem stola za stolni tenis unutar radnog prostora, pa je to kao nekakav novi prostorni ambijent, nego je postignuta onako isključivo arhitektonsko projektiranim elementima. Mislim da u cijelom projektu, u njegovoj internoj strukturi postoji jedna velika želja da se disparantni elementi programa ipak povežu jel? To znači da ta hibridna zgrada, iako ne znam je li to najsretniji pojam, da u stvari više nije hibridna, nego da je možda isprepletena, integrirana, da je umrežena, možda neki umreženi sustav bi tu bio bolji jel? Manje me u toj strukturi zanimaju kubusi gore, kubusi dole i ovo. Više me tu zanimaju dvije plohe. Jedna dole betonska na koju se popneš kad dođeš i ova gornja krovna koja definira u stvari parametre kuće. One se isto tako ne poklapaju, ali one definiraju void kuće koji ga... Dakle, postament i krov u stvari. Postament i krov, da. To su kao onako dva obrnuta, nisu kocke pa na njoj kocke druge, nego su dva sistema koji imaju ravnopravna skoro koja su preklo. Ja ih tako uvijek doživljavam i zato mi je taj parametar krova, a pogotovo ove 3 stepenice koje postoje svugdje okolo, neizmjerno su važne. Jer kad se na njih popneš, onda si ušao u kuću, bez obzira što možda još nisi formalno. Tako je, iako su one gotovo nevidljive i nečitke iz udaljenih perspektiva, one funkcioniraju u ovom mjerilu malo, to je to ljudsko mjerilo u stvari, kad priđeš zgradi tek onda spoznaš da postoji taj neki mali prilazni prostor između javnoga i domene same institucije. Točno. Mislim da je jako važna materijalnost zgrade upravo za ovaj koncept o kojem si govorio, da ta neka dijalektika između ovoga betonskoga i tog metalnoga gore, da ima sigurno svoj jasan argument. Tu nas ne zanima taj odnos dole teško, gore lako. Ja mislim da se na taj način ona ne iščitava i nije nam to bila namjera. Birali smo više materijale koji prvo imaju svoj identitet takvi kakvi jesu,
a drugo da su materijali plastični, odnosno da mogu egzistirati i u horizontali, i u vertikali i u horizontali bez dodanih elemenata. Znači, oni formiraju prostorne elemente bez dodatnih rješavanja uglova i ovo. Znači, nema onih opšava, nema ničega. Važno nam je bilo da ta čistoća kao takva ostane. Zato smo unutra čak i nekakvim razvojem multimedije koju je isprojektirao AVC posložili na način da ne dozvolimo da se na tome ništa dalje događa, da estetika ostane ovakva točna kakva je sada. Ali i na taj način su izabrani beton i aluminij. Oni ne zahtijevaju nikakve opšavne spojne elemente na rubovima, odnosno moguće ih je izvesti u svojoj plastici i kubu su takvi kakvi jesu. I naravno treća porodica materijala, a to je ono što ne vidimo izvana, to je ono što čini u stvari nutrinu tih kutija, dakle drvo. Drvo, da. Unutra kad se uđe i kubusi su unutra drveni i vrlo se jasno osjeti taj prelazak iz betona skoro kao da si promijenio zvuk svog ambijenta. Ja mislim da bi to svako osjetio. Ja mislim ne skoro, nego doslovce. Da. To bi primijetio iz zatvorenih očiju. To je sad sam se sjetio The Eyes of the Skin, oči kože. Da, vjerovatno je to taj doživljaj koji je, a kubusi su napravljeni iznutra u potpunosti od drveta, podstrop, zid i sve. To nam je nekako, to je bilo vrlo rana odluka. Da, kad govoriš o tom haptičkom doživljaju prostora i u Haniju Palasmi, tu i termika ima svoju logiku koja je također uključena u scenarij doživljaja zgrade. Da, kuća nije povezana mislim, nalazimo se u vrlo osjetljivo vrijeme, svi pričaju o resursima planeta, trebamo ih čuvati i tako dalje. Moje mišljenje je da kod toga treba biti vrlo precizan. Znači, nikako si ne dozvoliti premalo iskorištavanja, ali nikako ne napraviti ni previše. Kad vidim neke kuće koje su cijele obrasle u zelenilo i to nekako postane samo sebi svrha. Znači, čini mi se da tu je važno povući crtu i biti vrlo jasan da u budućnosti to možeš jasno opravdati. Znači, nije poanta u ovome da je cijeli krov se prekrije sa solarnim panelima, jer to je naprosto neisplativo. Isplativo je do određenog nivoa. Kuća nije spojena ni na gradsku toplanu, ni na plinaru. Ona koristi toplinu podzemne vode da bi se grijala i hladila, a i dizalicama topline se postiže dodatna razlika. Na krovu postoji, kao što sam rekao, određena količina fotonapona, mislim do 35 kW i to je taman procijenjeno koliko treba za nekakvu pripremu tople vode, jer u tome je to najisplativije. Ima pokaznih vjetrenjača koje onako nam pokazuju da moramo biti ekološki. Teško je sad baš reći da se tamo proizvede puno struja, ali još je jedna stvar bitna, a to je da se sam prostor toplinski gradira izvana prema unutra. Znači, kad ste vi vani, zaštićeni ste krovom i ovom, ipak ne dozvoljavate, kuća ne dozvoljava da se baš cijela osunča. Kad ste prošli kroz bravarske stijene koje je napravio Konalmont, ušli ste u zajednički prostor između i on nije one temperature koja je potrebna za rad, nego ta temperatura se postiže tek unutar samih uredskih prostora. Tako da ta jedna, meni se čini da je nužno, zašto bi zagrijavao ulazni hol kao i ured koji... Apsolutno, tu možemo i uputiti gledatelji na Filipa Rama i na to kako on projektira prostore kroz tokove zraka, kroz gradacije, termičke regulacije, svašta. To je apsolutno na tom tragu. Ono što sam prije spominjao, Taichungov kulturni centar natječaj bio u parku kojega je dizajnirao Filip Ram, tako da ta poveznica i na tom nivou postoji od ranoga. Inače je riječ o dosta neobičnoj situaciji, jer obično projektiraš zgradu za instituciju koja već postoji, dakle koja ima neki svoj
identitet, koji ima neku svoju, ne znam, korporativnu kulturu, ako je riječ o korporaciji. Dakle, ima čitav niz nekih ulaznih parametara na koje arhitektura reagira ili ih korigira, ili ih boosta, ili polazi od njihovog i tako dalje. Ovdje bi se desilo u stvari da bi arhitektura morala na neki način graditi tu instituciju koja bi se tamo trebala smjestiti i udomiti. Da, arhitektura je stvorila njezinu sliku. Da. A potencijalno i načine korištenja i možda i internu organizaciju same institucije ovoga, jel? Da, pa čak njezinu dimenziju, veličinu i tako dalje, ali Secil je bio onako, mislim, to je osim toga i počelo sa pompoznim natječajem i ovo nije to onako nastalo samo od sebe i Secil je bio onako dobro programatski složen kao agencija kroz vrijeme koja raste. I ona je s vremenom trebala rasti i postati nekakav centar te regije za razvoj poduzetničke izvrsnosti. Eto, sad je takva situacija kako je. Ja se samo nadam da će se pojaviti kulturna klima, da će se pojaviti komunikacija, da će se pojaviti razumijevanje, onda bismo nešto mogli očekivati da će u budućnosti se tamo dobro dogoditi. Sad mi pada na pamet situacija da kad si radio Muzej suvremene umjetnosti da je bila riječ o sasvim drugačijem kontekstu, jer si imao instituciju koja je imala iza sebe jedan bogati background, jednu fascinantnu kolekciju, dakle imao si neke parametre, inpute i tako dalje, iako je naravno zgrada bila puno veća od onoga što su imali prije, na neki način se i gradio novi MSU kroz zgradu, ali tu je referenca je postojala ovdje referencija jednostavno nije bilo, dakle mislim da su baš neke oprečne situacije Da, tamo smo imali onako jasnu unutrašnju organizaciju, jasne potrebe, međutim čini mi se da u jednom i u drugom slučaju je tipologija skoro pa samostalna i kod jedne i kod druge kuće. Možda se zamijene za zgrade? Sve je moguće, ne vidim zašto ne. Potencijalno da. Kao što MSU stvara neki svoj gravitacijski prostor oko sebe, to je neka intencija, čini mi se, impostacije te zgrade i urbanog dizajna njezinog okoliša, tako i ovdje slučaj. Ta zgrada ima svoj neposredni kontekst i generira jedan javni urbani prostor oko same zgrade. Koje se postupke tu koristio i šta je u stvari bila uopće neka namjera ovoga? Namjera je bila onako potpuno otvorene ruke, znaš, kao da si nekome pružio sve i zbog toga je taj okolni prostor isprojektiran do zadnjeg metra kvadratnog. Znači, ulazni trg je zelenom zonom malo odvojen od kuće, predan je skoro više pripada pješačkoj komunikaciji i tramvajskoj stanici, napunjen je klupama, znači on je nekakvo mjesto na koje se očekuje da će ljudi sjedi, čeka tramvaj i ovo. I svi parkovi su okolo otvoreni i zelenilu je posvećena posebna pažnja, tako da kad uđeš u kuću imaš osjećaj zbog te dimenzije da nisi ušao u interijer, onda mi je važno bilo da kad priđeš toj kući da osjećaš taj nekakav skoro okolina izgleda kao neki interijerski obrađeni elementi, jer su od klupa do svih ostalih elemenata zelenila i vrlo su onako, što bi rekli, bliski toj dimenziji prolasku čovjeka. To je nekako bila, a tamo ne postoji ograda, tako da je sve je otvoreno. Na zapadnoj strani nalazi se onaj edukacijski park koji nije prevelik, ali nekako umjetnom konfiguracijom on pokušava biti još što veći i čak se onako svojim dijelom penje na kuću, ne bi li se aktivirala ona terasa na zapadnom dijelu koja ja mislim da treba isto biti otvorena da na nju ljudi mogu doći. Da, ja mislim da je ta terasa možda jedan od najfascinantnijih prostora u toj zgradi, da imaš taj piano disponibile, ajde upotrebimo taj izraz, to je neki četvrti kat. Da, povišeni četvrti kat recimo, fenomenalan pogled i prema sjeveru i prema jugu, prostor koji nema svoj neki neposredni program jel? Ali bi mogao sjajno funkcionirati kao neko preklapanje institucije i javnog prostora, iako uvijek se susrećeš sa problemima režime, kontrole, živimo u doba kontrole kad bi to... Da, ali danas se to može kontrolirati, danas se to može kontrolirati i ne ogradom, nego vjerojatno i nečim drugim, ali da, činio mi se važan
taj prostor, jer na njega kad dođeš vidiš okolinu iz neke druge perspektive i taj drugi pogled je neizmjerno bitan, ali taj cijeli treći kat gdje u stvari hodaš po krovovima ovih betonskih kubusa su opet nekako neočekivani za čovjeka. Neočekivano da će na tom trećem katu naći trg koji spaja 4 kuće gore koje su na tom dijelu. I ponovo se pojavljuje ta onako neočekivanost. Tako je onaj plakat onog jednog bijenala. Ima i onu jednu gospođu koja se popela na stepenice i odozgo je gledala. Kao da arhitektura hoće iz neke druge perspektive pogledat na svijet oko sebe. Tako mi se čini da taj novi horizont kojim je kuća to prerezana u toj tu zoni i on je pružen na korištenje, odnosno postaje neka nova nula na kojoj ljudi iz drugačije perspektive gledaju. Vidiš, mene taj prostor sad podsjeća na ove moje reference. Meni bi referenca bila ova Haberleova kinoteka, koja je također dio zgrade, iako diskretno povišeno, ali dio tijela zgrade prepušta javnoj domeni i isto otvara jedan malo drugačiji, ne ovako radikalno drugačiji, ali nešto malo drugačiji pogled na taj mikro ambijent. Mislim da tu postoji jedna lijepa ta povijesna veza ili povijesnica, ali kažem, to je sad kao ta neka moja vlastita knjižica sa referencama, sigurno bi se našle i neke druge, i našlo bi se i drugih ideja, ali bi to možda bio, recimo, sad kad već govorimo o tome, ulazni trijem od Radničkog sveučilišta, od Ransa. Kad si počeo govoriti prvu, mislio sam da ćeš to reći. Ali znaš šta je to je ulaz i ulazni je trijem, dakle ima jednu drugačije determiniranu ulogu. I takvih elemenata ima više, ovih ima manje. Od Haberlea su manje. Da, jer to je dio sad vrtića, ali dakle nije ulaz, nego nešto što ne mora biti i ne mora uopće postojati. Ovo je tamo nastalo endemski za razliku od ovoga koje je nastalo onako kao uobičajeni element. Ali još samo da elaboriraš taj brežuljak, dakle jedno umjetno tlo koje se nekako naslonilo na tu zgradu, da li je to neka želja da se stvori ipak neka dinamika topografije tamo gdje topografije baš i nema jel? Ili je to više želja da se postepeno pređe prema toj čak i nije da se penješ prema gore, nego naprosto kad uđeš u taj zeleni vrt koji nije tako velik, čak i manji od ove prostorije, ali kako dobije te krnje piramide, kad stojiš negdje pa ne vidiš neki njegov kraj, imaš osjećaj da je veći, jer tamo se nalazi jedna depresija i ta dva brda od koje je jedno samostalno, a drugo se naslonilo na kuću, a u depresiji je onaj vanjski amfiteatar koji je bio skoro zadan programu. Da. Ta zgrada na neki način opet nas vraća na diskusiju o nedovršenim modernizacijama. Ovo je još jedna nedovršena modernizacija, ali tu bi upravo najgori scenarij bio da se to konzervira i da stoji vječno tako kako je, zbog nemogućnosti da se institucionalno ovlada arhitekturom ili arhitektonskom infrastrukturom. Recimo, ako uzmem ovu nezavršenu novu bolnicu koja čeka već 40 godina, kao ne bi bilo racionalno, sad čisto spekuliram, da se jedan mali savladiv segment ovoga završio pa da se to privede svrsi i da to ne stoji kao potpuna ruina, tako da mi se čini i ovdje da bi na neki način aktiviranje samo jednog dijela u stvari čak bilo jako zanimljivo, jer recimo ti si u hotelu, ogroman dio zgrade je prazan i to stvara opet neki začudni ambijent gdje živiš u nečemu što je puno veće nego što treba, ali na neki način je to potencijalno i dobro i uzbudljivo. Da. Da, u ovom slučaju ta nedovršenost, odnosno... Mislim, nedovršenost u smislu neaktiviranosti, da. Može biti onako vrlo opasno, jer će vući ogromne i financijske troškove, ako ništa drugo, iza sebe. Tako da ja se žarko nadam da će pameti biti kralj. Da, ja mislim da je to dobra misao za kraj ovoga. Nadamo se da će pameti biti. S tim da malo smo i spekulirali stvari u jednoj fazi da i arhitektonski fakultet tamo preselimo na neko privremeno vrijeme, ovo doba korone i ta ja znam ideja se pojavila. Ja znam da je arhitektonski fakultet uputio pitanje
ali nisam siguran da li dobio odgovor. Da. To bi trebalo provjeriti. Da. S druge strane, evo, ako ostane zauvijek ovako ili još neko vrijeme tako, možda se promijene okolnosti i možda se svi preselimo, odnosno naš fakultet možda završi tamo. Završim sve cijelo. Hvala ti, Igore, na razgovoru. Hvala vama, Maru, i na pozivu.